hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukumatunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Mutentamanga mabwambu omuzanga lolero kudiwa na chengi hampepela tutweshi kudiko ashamana amumukanda wanzambi kwifukuda lelo tushinshikenu halwihu lwasweja kulema lwihu lwabulanga kukenga kutia anju amavulu mumpata ino ya heseki lwihu lwetu lero tunakuhiula netu muka Kristo neiyena na dikudiki afwa ni kufa na imuyuru tahindi na imukalunga mukaukuhwerela unasambiri ukwerera mwanta Yesu yena neyo kudikudika kuijina ni chumbu ya afwana indi kuijina dikudikidena monju muitala dindi hela umasanga kumuwana wa fadehi hada hakuiji wadenga na kuswekeja mali indi kuna kubanki indi kuiji anamukani kudi mumbanda hela anamukani kudi yala yena hakudija china afui ona muntu na ikudi nzambi tahindi na yi mukalunga jajivulu hambidi yetu twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Yenga mwane china oshadehi mwifukuda lelo tushinshikenu hansangu yeniyi na ishikishi kulongesheru yetu mwifukudinu dalelo munatentami na nami bwambu denu neidikalu wana kenedika jinga mwifukuda lelo tubakulenu mukanda wanzambi chuwanu kwashi hansangu yeniyi neyi muka Kristu na dikudikidehi yena na afudehi nayi mukalunga tahindi nayi muiulu chuma cha kusambila twatela kwiluka munaoshi mukanda wanzambi hansangu ya wamwinu autambulanga ngahi wamwinu autambulanga hakuzata nyidimu ya iwahi tahindi amina atela kuzata hela na atela kuira chachi wahi kumenso anzambi kulondana kai muyulu tahindi chinjila chubakulenu hamu mumukanda wanzambi mumukanda wa Efesesa chapter 2 verse ya 80 kutangila 8 na kushika ha verse ya 9 inkumni na kuchukutanga ni verse ya 10 mavesi wena wana asune kinau mulongana ya mwini na lui ko kukuhwelela hiyenu awenuku hicha mkunkuru chambala chanzambi verse 9 hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu ukudisama ahanu adina kutuleja kudi kapostolu Paulu udina kusonekera akwa Kristu kuna ku Efesesa nindidi hiya ya mwinini hanyidimu yauku hiya ya mwinini hakuwaha kwa uku ilanga ya mwinini halulu anzambi lwakulunjika halulu kwao hakutemesha mwana kanzambi umpata munu muishina kufuila antu ampata munu muishina aka Efesesa nei etu ejuma inkumini naku mwanta Yesu hakusaunga mkufa hakufunta muiulu kuitila mkufa kuindi hakulusu mkusaunga kuindi mkufa ejimana mkweleli mwanta Yesu anayamwini dehi na lulu anzambi hicha kunyidimuku mulongadi neichadi nga chakunyidimu neichadi nga chakuila nao muntu akalakali chachiwai ni fuku daka fwai neinehi wakaya mkalunga muteno uko swadi kuya muyuluku ilanga mkanda wanzamba anatuleji nao hiya na tramwini na nyidimu yechuku anatramwini hansangu ya lulu anzambi lwasweja kutoha
hakuchinga mwani ndi mwanta wetu Yesu Kristu hakukuhoelela bayi hakubola kwira yuma ya atamaku ilanga hakukuhoelela ndichi muntu kumkwelera mwana kanzambi mwanta Yesu muntu yeno unatambulide umu wa haye nyaka hamba kanongaku hamba kafwaku hicha kunyidimuku neicha dinga cha kunyidimu eina nami twade kudisamanga eina nami twade kudetanga hebwambu na kudinyamuna aminako ya muyulu mulonga nadi kudiko wani aminako ya muyulu mulonga na ilanga yuma ya yuwai ilanga kudinzambi nindi muntu weji machinga mulonga kosi muntu na atweshi kwinza kudiyena na kudisama hansa nyanyidimu yetu ya yuwahuku dichanu tunawande chikuku wa mwinu hiu nemeni hanyidimu yechuku hiu nemeni hanochi natera kuikala muntu wa muwahuku hiu nemeni hakubula kudikudikaku unemeni hamudimuna azati mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristo hana hakulusu dichi muvesi ya 10 nao mulonga echu akwa Kristu ana mwinu chudi ukala wenu windi atulengeri mudi Kristu Yesu twilanga nyidimu ya yuwahi yatulongeshelanga odehi kudinzambi nindi twendelangamu nyidimu ya yuwahi atela kuiza takudinyi enga kudi anchu ana mkwereri mwanta Yesu dichidunu kubula kudikudika himudimu nuwena netu enga nemu kwa Kristu kubula kudikudika na azati chachuwahi indinena dikudiki dehi na azati mudimu wa waitahindi inehi na azati mudimu watama china azati mudimu watama wakudisha na ukechula wumu windi wa mwinkelu kudi inzambi na azangalari chinjila inzambi haratiku wa haku dichi muntu yeniu na ede mkalungachi chinjila hana mkalungaku mulongadi mulonga nzambi hatramba ngako umkanda wene wa Titusa chapter 1 Titusa chapter 1 na verse ya 2 naudi tionchekala inu nzambi wenkanga wa mwinu kudanju wenkanga umu wa hanyaka kudanju mu verse ya 2 nao na kuchinyeja umi wa hanyaka watukani ni ukudinzambi wabulanga kutwesha kutramba hadi nyaka ya munyima yejima ichidi kanda na kuchinyeja umu wa hanyaka watukani ni ukudinzambi wabula kutwesha kutramba hadi nyaka ya munu hadi nyaka ya munyima yejima ichidi kanda iyo nzambi nao yena wekala ngahi hatramba ngako dichi yena chinele hatramba ngako muntu na dikudiki heno wa mkwereri mwanta Yesu na mkalunga tahindi chinjila na ikudi nzambi mulongadi nechuma chineri cha atama engachi hinshidine eri nawa enga dichi na iridi muyulu mulonga wa Yesu Kristo mulonga cha mkwereri Yesu Kristo yena udi muyulu kudi nzambi nzambi na atikuwa na yuma yaneri chinjila dichukwira nindi yumanyi ambabeshi mwijada kesi chinjila neyukwira mwenomu yena na ruwange shideni ekade mka kuputola ilanga nzambi dinu haputola ngako mwejima muna hoshi chinga mwikala mwenomu wumu wa haya nyaka amwinka dehona muntu hefuguda mpwereri mwanta Yesu tutangenu mazu mumkanda wa nzambi chengi kulonda chuwani muna hoshi nzambi chengi mumkanda weni wa Titusa chapter 2 mudimazu akusoneka namo tutangi chapter 3 Titusa chapter 3 na verse ya 5 naudi tiendunu atwamwini ningahi Paulo watuleja deta chimuda Efesesa hicha kunye demuko mumkanda wa Titusa chapter 3 kutangila verse ya 4 na ushika 5 na uchikwa mweke ni kukokweja kwa nzambi cha mwinu chechu ni kukenga kuindi kwa kenga anchu watwamwinini bai na nyidimu ya kulonga itrelili echu awenuku chinga mwaya luluindi na kuweresha kwa kuvarika kwa kuiha na tubalumu ni chuikali amaha kudi spiritu wajila munati nukudi Titusa Pauludi na kumusonekeda Titusa erukinindi hiya yamwinini wena adinga kuina mpinji hansangu ya kuwaha kwa uku ilanga hansangu ya lulu anzambi luna lwa mwekeni lwenjili kulonda lucheshi kukokweja anchu ambukiri na nzambi na kudiyira mwaya nyichima yao mwaya njira jao kulonda ifuntishi na lulu anzambi hakuna kuitala da nzambi hela
kulonda nzambi atweshi kukoka anthu na kuishikija kuitanga dindi dichihiya tramwinanga na kuwaha kwetu kuhiya tramwinanga na nochi tramovoilanga nzambuku atramwinanga na lulwa nzambi luwichinayi mudi chuma chakubula kutelela echi twatelela kuya mwijada kesi mulongadi yuma ichu na atambuli neuloku wetu hansangu ya nshidi jetu hakovoila chisemo cha nshidi jetu mudetu echi twatelela kuambuka na nzambi haya yakayejima mwijada kesi ilanga nzambi hakuichila lulu indi hadetu hakumwekesha luilo asweja kutohana nkashi hakuhana mwanindi umuho mwanta wetu Yesu Kristu kulonda yena ekali chamwini chetu ekali mukwa kutushikija kudi nzambi hana ati kuwahana netu anthu kuhera tukwira nyindi mweyi wai chamchidinyi hera tukubula kudikudika nzambi hakututambula mwiulu hansangu ya kubula kudikudikako ukututambula mwiulu hansangu ya mwanindi Yesu Kristu hakumkwerera netu mwanta Yesu di unazati mundi mwa kuchwamwina etu akwanshidi wafwiri amujikiri mwijamu wasankiri mukufa ifugura mchisatu munjira yeno iho nzambi na atweshi kuchutambula bai hakuwaha kwechuku dichi muntu na atweshi kuosha ninda indi Yudasi netu Yudasi wenderi na mwanta wadinga ikambanjika mwanta ilanga wadikudikiri na udi mukalunga dimu Yudasi udi mukalunga mulongadi Yudasi udi mukalunga bai ne lulwa nzambi lo mkeheleri yenaku bai ne lulwa nzambi lo mkeheleri Yudasiku lulwa nzambi lo adinga lweneni nikudi Yudasi ilanga Yudasi habarumukiri mu muchima na kumkwera mwanta Yesu ndicha mwinchindi wenjina kumufwira hakulusuku Yudasi wanyaki eriho kumona kutama kwanshidi jindi nindi nafukeji de mashi akadi mulonga nindi nafukeji de mashi akadi mulonga hakufuntisha mali amulandishiri nachi mwanta Yesu kudi akulumpisha wa Israela hakuifuntishilana mali hiya kulanda nikampata kate nango nao akeredama nikulelu kadiko ukuna ku Israel yena haku yana kudikudika haku holo kahamaseki ivumudindi hidi kubaruka train ninyijingwa seko ne Yudasi wa barumkiri mu muchima wendine cheriri hakufundisha maricha chiwahi wa mwekesheri kubarumuka mu muchima wendi wa mwekesheri kuhimpa itongo joka indi werukiri nindi ha nafukeji de mashi akadi mulonga ilanga chuma chimu hachiriruko chuma anyochu hamkwereri mwanta Yesu nindi wamufwiriri hanshidi jindi jakumufukeja yena hakulusuku mulonga mwanta Yesu chafwiri hakulusu wafwiriri ni Yudasi wa irenga na kufwira Yudasi ilanga Yudasi wanyakiri kudijaha dichi yena hakwereri mwanta Yesu nindi chamwe nchinduku ne Yudasi wa barumukiri na kukwerera mwanta Yesu muteno udi mwiulu mulonga lulwa nzambi lwaletanga wa mwinu lunamweka nikudantu ejima lwatufumbanga nawo echi tutweshi kutemuka yuma ya atama yampata munu mwishina kulonda tutweshi kumuhandela nzambi lulwa nzambi lwatulejanga echu kutwaleka umunshiduku anthu amavulu muipompelo anatangishi nawo muntu nena dikudikide muka Kristu kuna omuntu na shinyewe de washinyewa omuntu hiatera nokumujika nechashikanga wanthu ejimaku ndekare de washinyewa oitonga shoka ifumisha kudihi mazawana ihengeshi nuboena nechana hengeshu mazu a Yudasi munjiranyi aisarera ailejeri nao muntu akukudikao hansangu ya yumanyi hansangu ya kuira chuma cha chwaita hindi inehi hansangu ya kuira chuma chatama muntu kuira chuma chatama mukachika wa Israela ailejeri jinshimbi chinga kumukudika mulonga china mutereri washinyewa hakuira chuma cha herayi nzambi ilanga chichukuinzamu mumukanda wangalija naudi adini ishingu dahenu kumukanda wa ukulu kuda Israela kuduwenjiri na kudifumisha di mwanta wetu Yesu Kristu mulonga asunekeri munshimbia nzambi nao muntu akukudikao hamutondo washinyewa mwanta Yesu amutwikiri nyilonga yetwetu hiya kumpopela hakulusu hakusenda dini ishingu chidenei amkudikiri hakulusu chakadi mulonga wasenderi nyilonga yetwetu hakufumisha dini ishingu dashimu nangao anthu nao muntu wukudikudika washinyewa mwanta kwindi wadifumisha de dichi dini ishingu didichekudi munamoni dichi
insangu chinga tudizi kuyolola tudizi kuila muna oshi mukanda wa nzambai kutwambila mukanda wa nzambi hela kutwambisha nzambu kuchinjila ko sinshidi ina atweshi ukanganya inzambi kufuta ina mashamu anindi Yesu Kristo kudikudika hinshidi tahindi enga hinshidi dichi muntu kudikudika kuyangai muyuru na mkweleli mwanta Yesu na kuya muyuru mulonga mwanta Yesu omufwiriri muntu yeno chafwiri mwanta Yesu akulusu wafwiriri nshidi jikwao tahindi wafwiriri nshidi jejima amina kueleli namu wafwiriri nshidi jejima di afumira akulusu aosheri nindidi china amani nikudikudika hinshidi nikuira uvumbi hinshidi nikutwamba hinshidi nikutala mumbanda na meso akumufwira ne mbando kuwahai muteno onakami nindi imukwenzo kuwahai orubanji muteno onakami nindi hinshidi dichinei amna mkwelera mwanta Yesu nakafwa ifuguda kwira nafumina kutala mumbanda na muti kuwaha muchima wami una ndimbide na asina kami nindi inkumi na kuniholo kanini fwa nikufwa chakubula kudana kena kudinza amni kuya kudini kuya mkalungu chinjila amina kuya muyuru mulongadi mulonga walulu anzambi mulonga wakukenga kwa nzambi mulonga wa mwanta wetu Yesu Kristo wamfwiriri hakulusu kola nshidi jamu wamfwiriri nshidi jamu jejima chafwiri mwanta Yesu akulusu wafwiriri nshidi jejima nikusheta mawarwa nikutwamba ni yuma yejima ya hela inzambi dine kudija nzambi atiranga kwa na muntu wadi kudikangako ilanga muntu ananake nunshidi jindi kudi nzambi ana mwanake ni kamu chahaya yaka yejima mulongadi mulonga mwanta Yesu afwetelede mulonga wanshidi jetru kamuho chahaya yaka yejima ne muntu kuosha nindi muka Kristu kudikudika na mukalunga omuntu tachi na mutwambishi nzambi chamuchiyedi udina kuosha nindi mudimuwaza tiri mwanta Yesu akulusu wadinga wantesha hiwadinga washikila mukulonda utweshi kutokesha na atinshidi jakumbidi mwanta Yesu chafwiri hakulusu watufwiriri hanshidi jahaloshi jakunyima jalelu jakumbidi kwishi mwanta Yesu werukiri nindi kumbidi nakavulumu na mtahindi hele wakavulumu na tahindi enga hinzambi werukiri diafumini hakufweta mulambu wa mjimba windi kamuho chaya yaka yejima dichama kwa osha nao nechu kutangisha nechu muntu nena afumunshi dino mkweleli mwanta Yesu kwijini eri chuma chatama afu anikufa indi kwijwa ya kuitara dambala ninda kamina wambanda dichimweni itara wenzana mutapidehi ona muntu na idehi mukalungu dimu itongo joka ya nechu anju ilanga nzambi ona muntu wa mwamwina de wamfwetela de mulonga windo wanshidi wejima hakufako mwanindi Yesu Kristo akulusu nei nafuna kuya kuyuru chuma chine richa chiwahi chinjila nzambi na tina achikutama ilanga hansangu ya Kristo Yesu yenena kuya muyuru nzambi nei na mwini munju hamwamwina nga amutambula chengu wa mwinu inkumi na kwa mfuntila chengu nena abarumu kide yona munchuku mulonga neka de mtisaka chindi nao ejima amutambuiri mwanta Yesu ayinkering of ya kuikala nyana kanzambi woweno au kwerera hejina dindi dichutangeni mazwa mwanta Yesu ya mweni indi china hoshi hansangu ya kukinga kwa wamwini kuwanawa ana mkwereri yena kuduni umuwamba kajimba la tahindi chukutachika na vesi tweruka echu ejima yo 1 chapter 3 na vesi ya 16 yo 1 chapter 3 na vesi ya 16 chasweje linzambu kenga mpata munu mwishina wayinkeri mwanindi umuho kulonda munchuku mkwerera ahetu umu hayanyaka akaburu kunonga umu hayanyaka ichumanyi umu kuikala kuleru mafuko antesha neo natamisha akutambula uchengi tahindi chinjila anukenu mudi ya FSS atuatanga naudi wa mwinu hichawana hichakuzati lako hichawana chambara chanzami na chihani kudei ni kudami kuitira mdi mwanindi Yesu Kristo neye unatambuli dei wana wa mwinu una handi de uneka de mwana kanzambi hiyambaka kutambula chengi wa mwinu weyuko dichi wa mwinu wenzanga na uchule jetu handiri munshidi tahindi chinjila na ululu anzambi na mweka nikudechu lwa kutramwina nacho kulonda rutufumbi echi tumovoiri nzambi chuhandinei antu ana mwinu ilanga anukeni mumujimbio echu na mkweleli mwanta Yesu inzambi kandafu mishimu chisemwa chanshidi chadimba nanga na chilekelumu kulonda spiritu wa nzambi unenzi munde echu na mkweleli mwanta Yesu atueshenga kuditadikisha na chisemwa chanshidi mumpinjiko akwekala kukanganya neya mniko voira chisemwa cha mniko ila yuma yanshidi nare kuikala mwana kanza mchine yuma yanshidi chinjira nindi mwana kanza ambi no voira chisemwa cha nshidi
dichine inovo ili de chisemwa cha mchanshi dinafude chakubula kudana kena shiri yamu kudi nzambi naye mukalunga chinjira nindi mwana ka nzambi inakuya kudi nzambi nzambi na ati kutamana yuma ine eri hakovaira chisemwa chami mulona nyinki ngovu ya spirit windi na atela kudikanga na maana kudimba na anshidi yekala mundamu ya chisemwa ilanga mulonga wa mujimbiu na tweshi kukanganya. Tutangeni mudiyo 1 chapter 10 na verse ya 27 kulonda chuwani china oshi mwanta Yesu yomweni kukana kindi hansangu ya kukingewa kwa wamwinu wetu hinyu wa kinganga wamwinu wa waka Kristo etwa wenta hindi di hadin sang neichu kuiruka o wa kinganga wamwinu wa waka Kristo insang chuko shanga hanwan twadi kumwena nzona kumusakirira nzambi haluwilindi lwasweja kutoharu na chumwekeni etwa kwa maseki. Yohana chapter 10 verse 27 now anyikoku ami atianga izu dami ami na yiruka niwena anlondelanga hinu kuyinka wumi wa haya nyaka hiyambaka nongaku kosoka yuhukula kuchikasa kosoka yuhukula mchikasa chamuku tata ya muwanyinkelu wabadika ejima kosuku tresha kuyihukula mchikasa cha tataku 30 ninami ni tata twekala wumu ninami ni tata twekala wumu ayudeya hiya kunona chengi malola nawo amwasi mulonga mwantesu nawo shide nindi niyena ni tata indi ekala wumu kulumbulanei mwantesu ashimunenga nindi yena hinzambi diafu mina ayudeya hiya kunona malola nawo amwasi mulonga erukili nawo adina kutonjoga na mwante Yesu hakuditena nindi hinzambi na chukidehi nzambi mulonga satana waputishili tonjoka yao akanyanyi kumutambula nao di inzambi wenjiri mu mujimbo wa unchu kulondacho eshiku ya mwina wena dichi mwante Yesu nindidi weruka nikoku indi watia de insangu ya Yesu ya wa mwinta hindi amina itia de ita hindi yenga na itia de na itambula de na mwamfirili hansangu yanshidi jamu jejim china itambu ili tia chuma cha mwekeni nindi yena wanyirukili kufumo difuku nidi windi wanyiruka nine wa mkwera de mwanteso ye mkwechu nine ya kuiruka kudi mwanta Yesu udi mukoku windi ninda nyikoku ami atianga izudami ami na yiruka nuwena anlondelanga 28 hinu kuyinka wumu wa haya nyaka manati wachwinkanga wumi wa haya nyaka bayi wumi wa chikunkuku wakwira lero wana kuingi kumadigana kutambuli kosimwani wahananga wumi wa haya nyaka nindidi kosimuntu wakayihukula mchikasa chamuku kosinshidi yakayihukula mchikasa chinduku kosimuntu wakachwesha kuhukulawa anyikoku amwanta Yesu mchikasa cha yamweni ndi mwanta Yesu mulongadi mwanta Yesu hinzambi udina ngovu ya kuhemba indi ejima tongojo kenu hinyiha masiku udina ngovu ya kuhemba wumu windi chakubadika mwanta Yesu kosi mwanta Yesu wafwiri amujikiri mwijamu amashidika aina kushinka kuijamu ndi chakola na akanyeshi kusaunga akanyesheri atwesheri chinjira mulonga hinzambi wafwiri munangovu jindi jaunzambi dichiyena nindi ana indi ejima anenzi kudiena anenki wumu wa haya nyaka wayiruka hiyambaka nongako ene mkuosha nenu nei aminu kudijaha nukudikudika mulonga na nochineri yuma inankaliri indi kwishi chekala yuma ho yuma yejima inanwani ilanga amhini kudikudika natonda mawe namu kwami nifui kwijima alama na jimba likuna kubanki kuna dingana kuswekeja nadi jaide na itrumbu indi kwijima nadi kudigidena monji nao nayo mkalunga muna mtrambishi mwanta Yesu nidi windi yumba ineri ya tamadimu ilanga wamfuetela deha na kurusu wamwinu hiwa kulandaku hichuma cha wana china kuhana inzambi kudi antru ejima dichi nindi kosi wakayihukula mchikasa chamuku tata ya mwanyinkelu wabadika ejima kosi ukutresha kuyihukula mchikasa cha tataku ninami ni tata twekala wumu tieno mazikuwa chikasa cha mwanta Yesu ichi chikasa cha tata indi ichi anachuhembi na ngovu jambala janzambi dichinei amnidi mchikasa cha nzambi inshidinyi kumfumishamu herandi na mujimba unu wanshidi neri yuma yanshidi amini kwetu umwa haya nyaka mulonga mwanta Yesu
bai mulongo wanyi ndimu ya Mungu, bai mulongo wakuwaha kwa Mungu, ilanga mulongo wa mwanta Yesu wadi heni yomweni hadami wamfwiriri. Mwana kanzambu wa nkengeri wadi heni hadami. Kosimu nchuku ya muyulu mulongo wakuwaha kuinduku. Chuna kuya muyulu echuna mkwele mwanta Yesu hansangu ya mwanta wetu Yesu Kristu. Diuna azati mudi muwejima diuna mtishi nzambu kuwaha bai amuku bai yumkwechuku chinga mwanta Yesu ho. Nzambu awosheri dehi hakumujimika mwanta Yesu nindid di mwana amina kinga na tianga kuwaha mudiyena utirireni. Mukanda wa Hebrew chapter 10 na verse ya 10 naudi mwanta Yesu wadi hanini kamuho wa heneni mujimba windi kamuho di chinayena wadi heneni kamuho anatujiriki kanga hi kamuho bai kayeduku enga antra idimba ngakodi satana nao muntu ne ana mwamwini ne riyuma yanshidi yena na mtamburi de wa mwini windi kudi nzambu wa mwina otambulanga wani mloti cha wana neye mkwecho ana kwingi cha wana kudi bambu deyi kumadiki mubobola nukubobola ona mkweni wa kwingacho watere kwenzana kuchitambula hela chu hano amasek ancho makwana atweshi kwenzana kutambula chaluwa mulonga chuma cha wana neona mwingi mkweni watera kuchitambula kudi na ngovu chenya kuchitambula wanyi mulonga mkweni wa chilomba wanyi wachizatila wanyi wa mwingacho cha kufuma kumuchima we ninzambi na hano wa mwini cha kufuma kumpunga india yuwahi cha kufuma kumuchima windu wa uwahi kulonda etwatera kuyamwijera kesi chweshikumwena munkiso yende ya wamwini dichi babalako kutongo shokane munchuku dikudika munchuku ila yuma yanshidi yena na afude na ide mkalunga hino yena omkwelele mwanta Yesu unamtrambishi mwanta Yesu ilanga anuke verse chwatanga muri Titusa chapter 1 verse 2 naudi nzambi hatweshanga kutrambako nena kwinku umwa haya nyaka eichalala okekala nindi anuke mazwawo sheri mwanta Yesu kudi ana apo mpeli nikudi ahela ja Lazaro hamsangilu Lazaro mkufu wa osheri nindidi muntu wejima okunkuwele lami hela wakafwa wakahanda muka Kristo chana dikudiki nafuta hindi nafwi mwanta nindi hela wakafwa wakahanda jine watongosho kanga nei ne muka Kristo na dikudiki na yumkalunga iye una kutramba nzambi kuindi hatramba ngako dichinei una kuntala kanda omkwelele mwanta Yesu nafuli no kushina itongosho kiye mkwetu eyi wamkwelele de mwanta Yesu tahindi kanda eyi watambula de wa mwini wanzambi tahindi kanda eyi okamkwelele mwanta Yesu ifukwenyi nakulembelele nami mkwelele mwanta Yesu lelo akwinki humo hanyaka wakabuli kunonga neona mkwelele de yena eukwikala mwana kanzambi eukwikala mukakuhanda neyi muntu ana mwinu na lulwa nzambi enga kukanganya kudikoko ilanga anuka akune mwanta Yesu wakufwetelele mulongo we wanshidi wejima wa umanishiri hakulusu kanga hi kamuho chahaya akayejima hakulusu awoshiri nindidi chinamani bayi ukwelera Maria ku bayi bomba mwanta Yesu ni Maria ku bayi ubomba Muhammad na mwanta Yesu ku chinga Yesu ho mkwelele mwanta Yesu ku kwa mwina bayi kushinda mena munyidimu yeyiku bayi kushinda mena muyuma yola kumzatila nzambi ya iwadi yeka kwingisha muyuluku mulonga yuma yejima yukwila mungovu jeyi yeka kwingisha muyuluku inzambwa imona nga yuma oyinindi hitabu ya majilu dichimkwelele mwanta Yesu lelu mushinda menedi wakufwilili amujikili mwijamu wasaunkili mukufwa yefugula mchisachu yeukuhanda mwifuguda lelo chukwimena hena ne mundina maluihu intemeshe lenu hamonji wami 097-220-5544 097-220-5544 mwatenta mnanami bwamudenu neidikalu wana kinedi kajinga na shari twalenu masuku matunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki